Hi, baby. You wanna have fun? Baby? Stop ate. Yung... Yeah. Ano, parang may ginagawa. Gumagawa ng camera eh. Cool. Ano, nagluto! So? Uy! Sa Cobra! Cobra of the Philippines. Hi. Wala nang mas blurred pa dyan. Ba't lang isang mata lang yung kita sa kanila? Hi. Hi! O, kilala niya. Wala. Nag-chat siya. Hi, tita. Kilala niya. Hoy! Hoy! Uy, si James Yap. Uy! James Yap ba? James Yap, call. Kamusta dyan sa BJMP? JMP. May parang kulungan. Hindi JMP. Si TJ. Taga saan ka, call? Ano call? Taga Pampanga call. Uy. Pampanga. Maya paabak po kikayungan. Ay. Oh, Hindi. tanghali na ba? Dahil lang siya doon. Anong niluto mo? Isda lang. Anong patikim mo kay tita? Meron pa ba? Ano ba yan? Kilala mo to? Kilala mo to, Kilala Col? mo to? Oo. Kilala mo to? Sino? Paano lang, ayun na laging napapanood ko eh. Saan ka nakatingin? Kaya mag-tandem eh. Saan ka nakatingin, Col? Ha? Saan ka nakatingin? Sakit sa amin, oh. Sakit sa amin. Taas! Taas ba? Anong kulay ng butiki? Taas! May iba kong variant yan. Call, may jowa ka na, Call? Wala. Ano ginagawa mo dito sa, ano na to, website na to? No. Ano lang? Nagluto. Tambay-tambay lang. Tambay-tambay lang. May short ka? May short ka? Wala. Ay, wala. O, di ba kasagot eh? O, babay na. O, lag yung internet mo. Magpalit ka na. Uy, Col! Taga saan ka, Col? Valenzuela po. Uy, kumusta dyan? Ano ba yung tindahan? Apo, sa tindahan po. Promoter po. May yelo kayo? Ano po, mga appliances po. Kala ko tindahan ng yelo. Sa universidad. Hi ma'am, hi sir. Hindi. Mali. Hindi nila masabi. Love radio. Love radio. Salamat, Col. Post natin. Nagluto din to. Col. Call. Taga saan ka, Col? Taga Romblon. Uy, kumusta mo diya? Taga saan kayo, kuya? Kabilang bahay mo kami. Ano yun? Batang kausap. Bata, puro bata. Col. Gawa mo, be. Col. Taga saan ka? Hindi niya kaya. Naalala ko tuloy. Uy, Col. Nagluto. Bakit gumagalaw ng kakaiba yung... Hello, ayan. Bumalik tayo sa nagpapagawa. Ibang bansa kaya? Ibang bansa naman tayo. Ay, Japan, kimirapan tayo. Hay! Hi. Hello. Hi! Hey sir, what are you doing? I'm just browsing. How about you? Oh, The okay. website. What about you, sir? I'm good sir. You're from Japan? Bye. Busit. Hi! Wasabi! Wata! Ibang bansa. Wait lang, ano nga? Kore. 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 Oh, Korea Annyeonghaseyo! Hello po. Taga saan ka, Col? Taga Cebu po. Uy, kaya sasa! Mango bay, gitar bay, donut bay. May ngadlaw na ba na bay? Si bay! Ani man, ba't gano'n? Yung
Yeah. Hey, Hey, what's up? what's up? Are y'all streaming? Yeah. Yeah. How are you doing, party people? What's up, man? I'm doing What's good. up? Yeah, where are you from, man? What do you? I'm from America. Ah, yeah. All right. What are y'all streaming on? Yes. We're trying to look for solicitation. No. Pupugutan ng luto. Hey. Hey, what's up, brother? What's up? What you guys doing? Are you guys recording? Yep. Yeah. You got a mic on your chest. Yes. Yeah, we're recording. What you doing? You're recording also? No. me- I'm just chilling out here. What's your channel, Channel name? name. Do Saro. you run YouTube? Yeah. Yeah. All right. You You talk. you post. You push daw. Hi. Hi, baby. Stop ate. Stop ate. Teka na muna. Hi. Kumusta? We're good. How are you? Okay, te. Yeah, we're just browsing and then we saw you. Same. Yep. What makes you busy? Work. Right. Yeah. Are you at work right now? No. No. At home? At your Yes. in your garage. Yeah. Yep, having a beer. Okay. Yeah, nice. So, Where are you from in the Philippines? Manila. 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 I Oh, keep so coming back you to speak Manila. Tagalog. Yeah, you Yeah. know Tagalog? You know Tagalog? Do you have friends? Bisaya. Bisaya. Saya ka? Yeah, gamay. Gamay my kay God. Juan? Gamay kay Junjun? My wife is Bisaya. Ah! Really? Asa sa Bisaya? Asa? Sa Mindanao? Have a good night. Good night. Okay. Bye. Hi, baby. Show your boobs. Show? Yeah. Payment first. Yo, you take payment? Of course, it's not for free. Ano mo sigot dito? Nagharap na din ang away dito. Uy, nagluto. Hi. Hi, how are you? Good, how are you? Okay, just browsing. You look nice. Of course, I look nice. You look nice. Every Filipina looks nice. What you doing there? Oh my. Ah! Shit! Sa Cobra! Sa Cobra! Hi, baby. You wanna have fun? Huh? Baby? Cause I'm horny, baby. I'm horny! Horny! So horny! Hi, what's your name? Louis. Louis, how young are you, Louis? Well, I'm 52. So you're looking for what here? No, I'm looking for talk to someone, have friends. Yeah, you can talk to me. What's your problem? Share it to me. Vent No. out. It's Oh, no problem. go. Ang babat. Hi. Hi, Miss Tanya. Yes. Tama ba? What's up? Hi, kuya. Madaming order ng mineral dyan. Oo. Taga saan ka, Col? Col! Surigao. Sorry, go. Baka makatol po ako Hindi. Bakit may ginawa ka ba? May jowa ka ba? Surigao ka, sa Surigao. Pinagdadal sir. May jowa ka? Wala naman. Sige, okay ka lang dito. Safe ka kung andito ka. Sige. Yeah, bye-bye. Nagsasal... Masarap. Show. Isa lang. Oh shit! Bakit walang sound? Gusto ko may sound. Ayan na, go na. Hey. See this dick? Hey, baby. You wanna see this? Yes, I wanna see it. Let me show it. Show what you got. Oh my God! King Cobra of the Philippines. Hi! Ang dami mo lang ahas sa Ang Sa dami. online? Thank you for watching, everyone. Para sa marami pang videos, Yeah. mag-subscribe ka na sa Love Radio Manila YouTube Yes. account. Salamat po. See you soon!
Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.